this fish name is called boti in our Nepal, right? Then होइन यार नछोड मलाई के खान्छ यसलाई चाहिँ यार घर ल्याएर खान्छु एक छाक पुऱ्याउँछु सुँगदै खान्छु गाडीमा त लो फेस्छु माछा And now I and my brother is taking rest because tired. We are really tired very much. Either got eating grass. भाइ सानोमा हामी यहाँ बहुत माछा मार्न आउँथ्यौँ नि तर कामै नपाएर रोजगारी चाहिँ नभएर हामी चाहिँ घुम्दैछौँ यसरी कहाँ घुम्दैछौँ भन्दाखेरि अब यो के भन्छ अरे ठाउँको नाम के अरे मलाई पनि थाहा छैन के भन्थ्यो क्या भर लागेर छौँ क्या हामी पछाडि बाख्रा कत्राको बोकेको देख्दै डर लाग्दै यार बोके पनि म चाहिँ के ठुलो एन्ड टुडे आई डु इङ्ग्लिस ब्लगिङ च्यालेन्ज So, brother, Yes. So where we are going now? No destination. And what do you want to say? Nothing. भाले के रे फेरि नेपाली फुस्किन्छ क्या गाडी So you don't know guys where we are going and we have a very tiny pond in our village. So I'm going to show you this. I have many memories. हो भोटी कति हो यार 2 वर्षका केटाकेटीका चाहिँ भोटी छन् भयो and this village woman is roping rice tree here. Any feedback of this tree? No. Very beautiful. Many rice. Growth. We are walking away like a thief. And here is a trial center. You can see guys, I attempt 4 times to for a license and I failed 4 times also. You can listen to me guys. Where is toilet here? This. Then where? Where? And now I and my brother is taking rest because Tired. We are really tired very much. So we are taking some photos. You can see Very beautiful. I am standing with a huge pole of wire current because I have no girlfriend to के भन्ने यार त्यो आफूलाई त टुटे फुटेको इङ्ग्लिस पनि आउन्न के गाइज के गर्ने यार के गरी उ गर्ने जिन्दगी खटाउने यार द our photographer is taking a photo of Nepal industries, Nepal's new hero. फिर पिपल मुनि पुग्ने है भाइ यहाँबाट चाहिँ गइन न जाऊँ न हिलो यति गर्दै जाऊँ जा नि त्यताबाट फेरि झाङमा फेरि हुन्न के मलाई फेरि याद आउँछ के कस्तो नजा
के भन्ने बुझ्यौ कि नै डिड यु गेट माई पोइन्ट आई एम सो डटी नाउ व्हाट क्यान आई से राइट I said guys today right now I catch a fish, very little fish. This fish name is called boti in our Nepal, right? Then होइन यार नछोड मलाई के खान्छ यसलाई चाहिँ यार घर लगेर खान्छु एक छाक पुऱ्याउँछु सुँग्दै खान्छु गाडीमा त लो फेस्छु मा आइयो भागेको नि यसलाई त मैले खतरा छोप्दै भन म्यान भर्सेस वाइल्डमा छोप्छै के अरे त्यो छै एउटा सुड्डो के फुलेको माछा भोटी खेल्छ त्यस्तै के लौ खेस्यो लौ गन यार साँझको अचार जाम्बो भाइ साँझ लुतो आउने उनी क्या पानीले त यार यसलाई सिनो पानी के मैले चाहिँ भाइलाई घर छोडिसकेँ भाइ राम्रोसित बस ल नमस्कार आमा तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है तुम बस मैं और तुम्हारी ये प्यारी सी मुस्कान